खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय 19 नं मानास सेरफां बियाबाव एमसिएलए हिसाबै गेलेनो थियारि जांगिला हाज'वारि बिथाङा बिटिसिआव हाग्रामा महिलारिनि अनगायै जौसिन दैदेनगिरि रावबो गैया बे बाथ्राखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों जांगिला हाज'वारि बिथाङा जांगिला हाज'वारि बिथाङा बेनि अनगायैबो खौरांगिरिनि सिगाङाव गोबां बिबुंथि होदों बिथाङा गोबां बिबुंथि लाखिदों नोंथांमोना बिथांनि सुंद' बिबुंथि लाखिनाय ভিডিও ক্লিপসको जबजासिम नायनानै যিজন আমাৰ গুৰু হয় আমি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ আমি মানে ভক্ত আৰু হাগ্ৰামা ছাৰৰ তো তেখেতে যদি এনাউন্স কৰিছে হাগ্ৰামা ছাৰকে মই প্ৰথমে ধন্যবাদ দিম আৰু ভাল লাগিব মানে ভাল লাগিছে নিশ্চয় মানুহ হিচাপেতো ভাল লাগিবই ভাল লাগিছে কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে এতিয়া মোক যদি এনাউন্সমেণ্ট কৰিছে আৰু মই মানাস চেৰফাঙৰ এমচিএলএ ইলেকশ্যনৰ কাৰণে পুৰা প্ৰস্তুত যেহেতু প্ৰতিনিধিত্ব আপুনি কৰিব কি বুলি ভাবে কোনে আপোনাৰ মানে মূল হ'ব বুলি মানে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাটো হাগ্ৰামা ছাৰে সদায় কৈছে যে আমাৰ মানে দ্বিতীয় হেৰিত কি বুলি কয় দ্বিতীয় স্থানত বিজেপি আছে তো সেই হিচাপে আমি বিজেপিকে হেৰি কৰিছোঁ চিৰিয়াছলি লৈছোঁ বিজেপিয়ে আমাৰ বহুত তেওঁলোকৰ যিহেতু মানে চেণ্ট্ৰেলতো তেওঁলোকৰ চৰকাৰ ষ্টেটত তেওঁলোকৰ চৰকাৰ ইভেন আমাৰ বিটিচি অঞ্চলতো তেওঁলোকৰে চৰকাৰ তো তেওঁলোকে শক্তিশালী দল ৰাষ্ট্ৰীয় দল এটা তেওঁলোকৰ লগত আমি মানে সাজু কৰি ৰাখিছোঁ নিজকে চেণ্ট্ৰেলত বা কেন্দ্ৰত যদি আমাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ লগত ইউপিপিএল চৰকাৰ আছে এই মানাস চেৰফাং সমষ্টিত ইউপিপিএল মানে দলে মানে সোমাব পৰা নাই নেকি বা ঢুকি পোৱা নাই নেকি নহয় মানে ৰাইজৰ মাজত যদি সোমাব লাগে তেতিয়া কাম কৰি দেখাব লাগে তেওঁলোকে কাম কৰিব পৰা নাই আমাৰ যেনিবা প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া কোকৰাঝাৰত বহি পেলাই বিটিচি মুৰব্বী হিচাপে বহি পেলাই তেওঁ একো কৰিব পৰা নাই আৰু আমাৰ মানাস সমষ্টিত যিজন এজন ইএম আছে ধনঞ্জয় বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া তেওঁ বিপিএফৰ পৰাই জিকিছিলে ইয়াৰ পিছত ইএমৰ হেৰি পাইছে তেওঁ গাদী পাইছিলে গাদী পোৱাৰ পিছতো তেওঁ একো কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে আমি তেওঁ আমাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বুলি নাভাবোঁ बारियाव गोदानै मोनसे एक्जिकिउटिभ कमिटि दाफुंना लानाय जादों खारन बेवहाय जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा माखासे मानसिफोरनि फाव फान्दायनायाव दिनैहाय गुबुन दोलों जइन जानायनि थाखाय कमिटिया आबुं नङामोन बेनिखायनो गोदानै मोनसे कमिटि दाफिननाय जाबाय राफोद कमिटि फैबाय थानाय बिसायख'थियाव खामानि मावनो थाखाय दा बेवहाय गोबां जोंनि रायजो राजाफ्रा नुजाफैदों आरो जों मोनसे गोग्गोम पार्टी राफोद जे मोनसे कमिटि बेखौ दाफुंनानै लानो हाबाय राजु नार्जारि बिथांखौ दिनै आफादगिरि दान बानायनानै दा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जाहाथे जों बे 14 नाम्बार समष्टि चिरां दुवार समष्टि बेखौ जोङो उद्धार खालामनो हायो बेनो जोंनि लक्ष्य दा बेवहाय जों बुंनो सानो जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जों इउपिपिएल दोलोखौ फेजेननो हागोन गेरेंगा जे रन्जित बसुमतारी बिथाङा बे समष्टियाव दा इएम जानानै दङ जों नुनो मोन्दों बिथाङा गावनि ओनसोलाव मोनसेबो डेभेलपमेन्टेल खामानि मावनो हायाखै बिथांनि दिनाव मोनसेबो लामा दालां माबा मोनसे फरायसालि प्रभिन्सियेलाइज जानाय बा लुफुंनाय जों नुनो मोनाखै बेनो फोरमान जे गेरेंगा रन्जित बसुमतारी बिथाङा फैबाय थानायाव इलेक्सनाव जेनगोन बेखौ रोखा मोनो दिनै मिथिनो हादों रायजो राजाफ्रा फ्राय जोंनि बिपिएफ दोलोखौनो दिनै सापर्ट खालामबाय आरो फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफ्रा थियारिखासै आरो बे इउपिपिएल दोलोखौ बिदाय होनो थाखाय जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा जोंनि गासिबो थाखोनि कर्मिफोर दिनै थाग थियारि जानानै दङ जों बेवहाय 100% देरहागोन बेखौ बुंनो हाबाय दा इउपिपिएल हिसाबै दिनै समग्र बिटिसिआवनो जेबो मावनो हायाखै बिथांमोननि जे नेताफोर बिथांमोननि नेताफ्रा दिनै माने मोनसे खुंथायनि नलेजआ गैया माबा मोनसे मावनो थाखाय बिथांमोननाव गोहो गैया दिनै गुबुन पार्टिजों लोगो नांनानै सरकार दानानै बिथांमोनहा जोंनि जे बिटिसिनि थाखानाय क्षमताफोर बेखौ गुबुननोसो आसाम सरकारासो हरफिनजोब्बाय 16टा डिपार्टमेन्ट थांबाय दिनैहाय जोंनि बाजेटआव जेसेबांनाखि फैसा फैनांगौ दंमोन इयारलि 10% बारायनांगौ दंमोन बेखौबो दानजाबाय दाहालागै जोंनि बिटिसिआव फैनांगौ फैसाया 1200 कोटी बा 1300 कोटी जाहैनांगौमोन दासिमबो 800 कोटीयावनो थानांबाय लोगोसे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जेनाखि बाजेट बे 200 कोटी जानांगौमोन दाख्लै थांनाय बाजेटआव मात्र 50 कोटील' हरजाबाय दिनै लासिं सिं बाथ्रा आं बे नेताफोरखौ दिनै लाजियो धिक्कार होयो आरो दिनैहाय बिटिआर एकर्डनिफ्राय फैनांगौ जे 1500 कोटी थाखा दंमोन बेखौबो दिनै हरजायाखिसै डिपिआर होनो रोङैनि थाखाय खामानि मावनो रोङैनि थाखाय दिनै बेफोरबो लासिं सिं बाथ्रा बिथांमोननि थाखाय आरो दिनै स्कुल कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायाखिसै बेबो लासिं सिं बाथ्रा बिथांमोननिखाय
दा गासिबो बिथिङावनो लासिं सिं बाथ्रा एनटिभिफ्रा जेलावनो दंजोबो रन्जन दैमारिया जेलावनो दं केसफ्रा मोनसेबो दिनै उइद्र' जायाखिसै दिनै माथियार फेमिलिनो दिनै राङारि अनसुंथाइ होनो हायाखिसै दा गासिबो बिथिङाव फैलार जाबाय दा ओंखायनो बे फैलार सरकार प्रमद बर' हिसाबै फैलार दिनै इउपिपिएल हिसाबैनो फैलार बे सरकार हिसाबैनो फैलार दा बेवहाय माने खुनु बिथांमोननि सायाव आसा भरसा खालामनो नांला जोंनि गथ' गथायनि भबिष्यत जोंनि सेंग्रा सिख्लानि भबिष्यतखौ जों साननानै दिनै गासिबो रायजो राजाफ्रा दिनै बिपिएफआवनो थानानै खामानि मावनो थाखाय थियारि आरो लोगोसे आं दिनै खावलायहरदों समग्र बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ जाहाथे नोंथांमोनहा बयबो नोंथांमोननि गथ' गथायनि भबिष्यतनि थाखाय गथ' गथायनि साख्रि बाख्रिनि थाखाय जोंनि बिटिसिनि पावारखौ लाबोफिननांगौनि थाखाय रांखान्थि अबस्थाखौ जौगानो थाखाय जों बिपिएफ दोलोखौ सरकाराव लाबोनानै इउपिपिएलखौ जों बिदाय होनांसिगोन बेनिखायनो बे बिदाय होनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ नोंथांमोना मावनो थाखाय फैबाय थानाय सेप्तेम्बर मासाव जानो गोनां जेनेबा बिसायख'थि बेवहाय बयबो नांगालनि सावगारियाव भट होनानै देरहाहैयो बेखौ आं गुबै खावलायहरबाय गोजोन्थों প্ৰথমতে কৈছে যে যদি আপুনি বিপিএফ দল যদি ইউপিপিএল দলৰ লগত মাৰ্চাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে মানে 10টা মই কৈছো ফেৰেংগাক মই কৈছো এই ফেৰেংগাই এনেকুৱা কোৱাৰ কোনো অধিকাৰেই নাই যেহেতু সি বিটিচিৰ মানুহ নহয় সি ফৰেনাৰ হয় চাই থাকক চৰকাৰ আমাৰ আহি আছো মই RTI কৰি পেলাই ফেৰেংগাক এই বিটিচিৰ পৰা আউট কৰিম 2008 চনত আহা এই ফেৰেংগা আপুনি প্ৰাক্তন চিফ দেৱৰগাঁও সমষ্টিত আপোনাক তৈয়াৰ কৰিব বুলি কৈছে যদি ইউপিপিএলত যোগদান কৰে মই কৈছো না তাৰ কথা কিবা মূল্য আছে হা এইবিলাক কথা বাদ দে বেলেগ পূৰ্বতে কিন্তু আপুনি বহুত কাম কৰা নাই বুলি কৈছে তেখেতে অভিযোগ আনিছে এটা বেলেগ কথা সুধকচোন কি আছে কি ক'ব আজি জইনিং হিচাপে আজি ইউপিপিএলত 5জন জইনিং কৰিছে বাছ আৰু আমাৰ আজি কি কয় এইটো মানাস চেৰপাং ইয়ত ওমেন আৰু BSU হিচাপে ৱাৰ্কশ্বপ পাতিছোঁ আৰু যিটো পাৰ্টিচিপেণ্ট খুব ভাল ইয়দৰ বা ওমেনৰ বা BSUৰ যিবিলাক প্ৰেজেঞ্চ আজি এই মিটিঙত খুব ভাল পৰিৱেশ আৰু মানাস চেৰপাং জিকিব এইবাৰ অকল মানাস চেৰপাং নহয় এই কি বুলি কয় থুৰিবাৰীও জিকিব সুবাইজাৰো জিকিব তিনিটাও এইবাৰ চুইপ মাৰিব বিজনী জিলাত আৰু চৰকাৰ আমাৰ আহি আছে চৰকাৰ অহাৰ পিছত আমি কি কাম কৰিম এইবিলাক কথাটোহে আমি জনাই আছো মিনিমাম 25টা বিপিএফ দলে পাব আৰু বিজেপিয়ে আজিৰ দিনত 15টা পাই আছো বিজেপিয়ে ইউপিপিএল 0 গোটেই বিটিচিত যিটো পাৰ্টিৰ পজিশ্যন বিপিএফে 1 নম্বৰত আছে এইটো সবে জানে আৰু নেক্সটত বিজেপিৰ পজিশ্যন আছে 3 নম্বৰত ইউপিপিএলৰ পজিশ্যন আৰু বিপিএফে আজিৰ দিনত 25টা তলত নাপায় আৰু বিজেপিও আজিৰ দিনত 10টাৰ ওপৰত পাই আছে ইউপিপিএল 0 বাইচান্স লাখ থাকিলে একটা জিকিব পাৰে কোনবা কিন্তু সেইটো চন্দন মহম্মদ কোৱা মতে আপোনাৰ একাউণ্টৰ কাৰণে বিপিএফ দলৰ এই অৱস্থা হৈছে এইবিলাক কৈ লাভ নাই কোনবা চন্দন খাম্পাৰ কথাত নুসুধিব মোক বেলেগ যদি কিবা কথা আছে সুধক মই কম নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা নিৰ্বাচন বিৰাট ভাল চলো